Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, ljudi. O čemu se radi? Sada je trenutno 4 sata i 15 minuta. Da, ujutru. Ja sam čekao celu noć trailer za novi film Deadpool 3. deo. Trailer je izašao u 2 ujutru, kao što sam i rekao, međutim, po istočno-evropskom vremenu u 5. Sad ja imam tu neke beneficije, pa sam ja malo ranije izvukao taj trailer, pa rekao, ajde da ga odgledam, gledao sam neke filmove o kojima ću da pričam u sledećoj epizodi, u pitanju je Hellboy, koji je izašao pre možda 3-4 godine. Odgledao sam jedan prošlogodišnji film, u pitanju su Ajkule, čućete o čemu se radi. Ovde smo da bi odgledali trailer Deadpool prvi put. Hajde zajedno da odradimo reakciju na taj trailer. Vidjet ćete kako ću ja u pravom vremenu da reagujem na taj trailer, pa ako ste spremni, hajde da počnemo. Pušće! I kao što rekoh, odgledat ćemo trailer Deadpoola 3. deo. Ovde ćete gledati vi, ja ću gledati na svom tabletu, pa hajde da počnemo, ne? Pokazat ću vam i video, tu negde ispod, znači ovde će biti trailer, ovde ispod će biti video, znači niste ni svesni, za sat vremena 1.600.000 ljudi je odgledalo trailer. I, znači, one brojke samo rastu, to ću vam pokazati isto, nešto nemoguće. Happy birthday to you. All right, okay. It's been a challenging few years, for sure, but I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish, buddy. Wade Wilson? Who's asking? Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wait. You are special. This is your chance. To be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. God, please! Oh my fuck! God, I love this part. Wait! Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. Okej, veoma interesantno. Znači, Deadpool izlazi 26. jula, kao što ste mogli da vidite. 26. jula izlazi Deadpool, trailer je super, sviđa mi se što nisu ništa pokazali, ali bukvalno ništa. Samo Deadpool. I kako će priča početi otprilike. Ne znam, nadam se da niste zaboravili, u drugom delu on ima onaj sat koji je ukrao od Cable. Da, onaj koji u drugom delu traži onog malog dečaka da ga ubije, a on ne dozvoljava. I on mu ukrade taj sat i ide
kroz te neke druge dimenzije prolazi, kroz vreme radi svašta, stvara sebi bolji život, sprda se i šta se desi? Počne da ga vija ta neka vremenska policija. Ako ste gledali Loki seriju, trebali bi da znate koja ga to policija juri. I naravno, on počinje da se susreće sa svim mogućim ikada superherojima iz Marvela koje smo gledali u svim mogućim filmovima koji postoje. Znači, Fantastična četvorka, X-meni i tako dalje. I koliko razumem, on počinje polako da ih ubija, kako se on susreće sa njima, ja mislim. Tako bi barem trebalo da bude. I ne vidimo Wolverina uopšte u traileru, osim na kraju kada pokušava da ga podigne, ili ti, pošto koliko sam čuo, oni će se boriti na početku. Jel? Što je logično, mislim, Deadpool, Wolverine, hej, normalno. Nadam se da ste uživali, pozdravljam vas, ovo je bilo za vas ovako rano, znači, čim sam odgledao trailer, odmah sam sredio epizodu, ja idem da spavam, a vi uživajte u traileru ovih par dana. Ja ću ga sigurno odgledati i posle kad se budem probudio jedno 10 puta. Ćao. I